Alright, Elbusia for aha, Ghana TV. Your best sir, say, move subscribe to the channel and move from my drink chair, I will comment section. Now, be sharing A call for bloggers, and I'm blogging my this in plus one TV mono. Mon fire a microphone sanko a ready for Namco interview. Money at 2 about 5 to 6 months. Namana market every summer at $30. So Ghana Koya, Mamoni Quero. A federal Musanko Busomu, a comedy running toast and if Jabo Panukumbamu. A common Timothy bloggers among can go and find to my force and this Amamono year will be about Timua, Emma or Mani Timpon, Emma or Matimum for bread, while how this gas a gold board, and a Timum for Umco market. I am tired. What was your dreading quiet tardy and blabber conversation or called in Sapan, Sabafi? A bamboo in yet because your hot this canoe and you go back for her. Sir, a come for bloggers and I'm blogging the man this for plus one TV no. Most sound for microphone or some could ready for one. Almost Muhiamo, and come back Pomudia sad in Tosia Brumudia. You can toast the Keko and come back to Amu. Now, so Yantohi, ye bedi Christmas, Nippa Quenicum, ye bedi Christmas at the top, Yantardia. Yantardia, some people no bread, that's what she show mine, no money, a year. Nabun some the end this year, but no about Senoma. Send this to me, boy, necessary for Nitimum for D. Cacano Mutum Caca. Now, Cobun some the end this year, but no about Julian Togu. Nancatinati tell me up in Pamnacan this routine be Gana so many years, or Amamu and as a party, Onya the Papa Bia, Onya the kind of social intervention, and for more my Ghana, as Timum for Timco to about Tima at the mind easy, so many Ghana for a dreaded for Fede Yesu. Fede dreaded for Musu. Yes, mo say no ma yan twade mo si atete no ma so atete dollar so as keke 7 series o to keke 7 series a o better fish 25 series and 20 series you also me boa no omra ni yemfa nko keke sellers no mo pz ni ade on mo say fish back o 25 Ghana series keke no 7 series yan twade Christmas never yan to e com bloggers mo for microphone no na mo ko interview man no say amamu no emuti say hypocrite am some your bloggers abafo na abafo and this is na man abafo na ka plus one mutimi bloggers modi ade na mumunim amutumfu trogu Ghana fo ani say amamu no $30 so $30 yen tohwe $30 enka we dey kan bibio senkana na kufu ado nyan ka nyoma amamu ne 11th month we dey enyenyenye akomo dinipa nipa tempente kwa ba nipa person be kan ko because o makoto abafo no mu ho Poto he sikeni ni pabotom because wakoto ba phone to ntimi ngasa na ho kire no ye be can't mo because omamuo no anasa omani mo edin the for market ye ko ye omu ntimi ntonhwe no masa ba fie me say mo na mo so mo yan these bloggers na mo no chop say $30 no amamuo no ko ye ni adada mo san for the same microphone the same energy mo san for kwa the for no na mo ko interview nka bo so mo din toast eni duabo na be brom one cano quench fancy for said John Mahama, Mamma Moo, while calling him John Mama first time, and yet the second time we didn't obey. The whole month for this is kind of one, and then Papa Kumi and Satin was a good boy, and no moody. And I can Ghana for movie Margie Moon, I train more Mresa, I get the phone soon. Yeah, and Pamochow, ya Chobi Biaram, Pacho, high a drop market. Pacho, your honor, and TSA, Hanumai, gig, a bit once, none cray. A month when you are bria, how I be see your ha, when you are bria, shall beans, I go and I see on the corn crying. And I say about Enti, Kumasi, sorry, yes, Kumasi, Enti, a bit your monuments and Pamochow, Chobi Biara. Pacho, Yajamoso, Pacho, a Dennis. Me Pacho, your friend is by Dadam. Me tea drap. Me Pacho, last week, Monday, and I catch will say, last 2 weeks, I catch say, ye to supply. Nti me mama be frɛ say ye nto supply ni bi man nti ye toye me normal ye 60 bags me toye and normal ni eni efe me hu ade a ha normal no o ma lodu akọ last 2 weeks no Monday e ba yi 2 weeks nso omo sad normal no ene say I reject normal na aka kire say omo di normal no koye no omo si normal no enye omo sad di normal na aba Mr. Momunsa binsi no mama na me. Nema no mudi koma aban anase mudi koma. Mimi mama na wato no ma no wadi koma aban. Enti ye di no ma ni lodu koye ekoye o si hono no enya no ma baako ene omudi koye. No ma ni dosu. Ba ye etre na eti say ye de no aba cars na ekoye na aburu 10 baht car 10
nso ye etre na eti se omo si noma ne nyina obi afra aka kire omo se noma no enye ana omo de baaye nso why not say omo ka kire omo se noma no enye no mu hwehwe noma no anase mo nsane noma no enhwe se noma no ampa anase eye anase enye amu reject the breye nso ye nyina ye oman mani bi ye nyina no ye oman mani bi efisa ye wo mami ye wo papa ye wo nkwala ye hwe omo ye didi ye no se mo reject no mo na ma ye di no mo ni ye den ye di no mo ni ye den se mi ma kansika mi didi dwa nyina ato no mo no ekuafo kura ma ntwe bi amu da me ka na se mi sre mi na gu fam mi kwato dwa gu fam mi sre se abanda nani na o mehwe edura market na samwa no efi se ye die ye ne obi a obegina ho aka ma ye disa wono a medamase mpacha ohun eyin sa adwuma we no mo supply no mo hyase acha na se disi enkwa na hyase me pacho ye hyase ache ye se ase ache pa enya afi we nkwa na ye hyase but sena BBC asida me pacho BBC nsida BBC nsida ye se BBC esi pa dia na ye twa ntoro BBC nsida but yesre omonhwe yesagu yense yenim eyem yesrew wada wurma oba pani oka bi se oba bebo ajura oka obeye yenim se oka oyeso yesre wada wurma oka ya no ma besisa nyama no ka se free ajura from last week Sunday to Monday no enya ka kitwa yenim de ekobaye na se ya saba yesre o se no mudi nyama no koye no aye bia wada uruma munko ho osefo no body be na adura ye de aye omo yeti so ma be fa nyama na aye ye de ye kuru ekuafo no so mo ho atoye ye ndwe ni di bai yeso ye ho atoye se bra oman mame nkase o kasi ti se 10 enti mo amundwe ho se nyama sika ye di ton nyama ye amudi ko ya musa de baye se bi okuani waje ni sika ko na ye dwade for ye yekutamma ye de kakra ni na ato se mo se di nyama na breye ye se de yeseyem ye kwoto dwagu fom ye sra wada uruma omo sambra na body bi na ya yomu ewo ose o na ntiase anya adwuma ye sra no ntiase anya adwuma no mo sambe fa nyama no emaye ni amo peso omoye no ye peso ye omoye maye no yes raw ne ma no mbi mu de na aba na mbi mu de ama na ai ebi mu nyama ni aba mu de ni nyina aba nyina nyamba se ya ka se de duduo na aba omo se duduo de aka no so omo ulodo aye de aba enti ye wom ni na ya de nyama wom no ye mbe yiyi wada won o ma peni de kwan asini nyina ahye agu ntosi na aboka kombe dia kwiafo disi a bronya no oh ntosi aba na ju 9 o'clock e disi kra da wa ha wow ntosi na bu ha no ntosi abu ya mfanya hwe one boss 100 CI 500 cedis a cost be prepare 1000 Ghana one ntosi o mo the net abosu ma boss net is still cars to how much there 20 cars so still ntosi is from fertilizer bako 500 cedis dieting amanat e friend dieting and amanat 800 Ghana yentimi ntosi me so moto ne fala makonie mako abu ha mako kasa abadosu so o masisa na aka ni ewe na me ambo abegu ha apro ala se ise ka for crowd say ya bre mpo ya bre oh mako bi su na egu ona anhwe be ka ho apro ntosi mi se ka na ye ma na aka nyina abesei kwa ebe pro kwa ntosi ne be pro France ni na share good boys wa plan is obey adwuma na sia ah ajo kojilu TikTok babia bi ba fa bia be hu ya babia ye gira jenjene ya sra ho moe e se de ne yakwa no nya sade a ye de dadanim na manti aba hyechi ya twitwa he mene de yakwa gisika because adwuma bia ni ha ti ya sra be
yɛsrɛ humwaye na mantia ne be hu na ma baabi ana na do wo yɛsrɛ wo yɛde yɛ nsa wo yɛ baata ne na ado ne tekonya so mahama baabi a wo bia yɛ nsa baabi a wo bia wo do yɛ baata ne jakokɔ ma ne to jakokɔ ma to be to yɛ mabɔ wa ba ko agye yɛ nana asia ɔte soro wɔ ɔsɔre ɔsɛ okoko board ɛnso ne discussion yɛ koko board pa ifo no te soro no munum milo se mmoa omunim kwa yɛ fa sata koko omunim kwa yɛ fa sata koko adrompo mumlebi wuya maba num milo sa mmoa yenjimi yo yenjimi mama milo bua edendene mama milo bua edendene nkofo so koto milo a because omusu num milo se mmoa nti okwane fa cd a onka ho hwe onsrento so no atone saa ti pa joma mai amampen joma enti dia di pa tuturu pa na upase wo ye yakuafoi bone be pa na yayo bone be aku for the time the business to 13 million abroto 12 million 1002 unkware ubaya usima tu bodamu me makuafo nyi sika masana ko kra bro sa baka ho na ye yakuafo na ye wo ida ha ye dono ye ton ya buro 4 million enda mi kase beans ye 10 million wude ka entoko wude ka ento 20 million ante sesi ano bone na opa na si opa ya mbwano ya kuafo no bone na opa ya si opa ya mbwano bone be pa patne ya yaw ade ante Ghana na yanka ho biana Ghana na chese ye yanka ho chese mode mra mu basha ebe feba mo awo parliament ho ana momo ye de mohye ba mra mu basha ebe feba like Ghana fo in fact ye hiafo no da be mu ndwene ye ho ba do abato tam da mu bo suenti mu ba mu minamu nsuo mu photos kwa enye atma baye na ase abasere kukurumotewe she wo ba fu player ay kukurumotewe o as we present we no ministers no MPs ni na no DC ni na ale mo assemblyman na aye we na mo post no and the mo ye biribia mo ndwene sebi na nyam ponche na to aba na mamo nipa da sani adai mu vieta da ya u present ye pia ka saloon car V8 soja for bon ho by police for bon ho by toto ni bon ho by still now the sika sa mo fon ya mama so sa ada problem mon tum nyama mon man nyama an yes na say kwefo yes like yes yes sika ntimi sit down a ento car so ye de maybe ento 500 mil car ko I problem my say mo de adma mo boy ya ebe feba mo mon ko mo google am say mon ko ma say nyama be gum mon man nyama abro ni beans ento say ye de may nyesika ni kwasi ye ne mo de eye pe chicha for so mo ntwia mo upa ba adma for panipa we hia ni chicha ni before so bodan man pere be bo Jesus no enam chicha ni ade chicha mon ko na mu deserve anyasa mon ko na mu deserve ye no ye nsem fata mo chicha ni se ucha de tua waji sa ucha de chai ai waji sa say 20 million busumo somba no and they had down over my say 50 million 10 million o wayere ukita nkwala wa ha dan light bill water bill ubedidi ebe asombo boda no muji from 100 million 200 million with the saloon kam empia ya mo sika se fako ya kuro mo adwuma ya ma oka ya ti oka bibia uwie ya common phone so mo asan age na mo asa di ebe na mu wu osoro mo bo wuda ndase what na di na o shedi ya abro first no na ku for the time no na ukita bro 100 baza ay 1 billion what me to tata ukita bro 200 baza 2 billion and ukita bro 100 baza ay 400 million maybe okada kuku mahama kambu ni kwa entimento
ntimi ntɔ we ndɛ wokita bro 50 bars ɛyɛ sɛn 200 million abobo yɛ akwa ntimi ntɔ motor kia kwa ntimi ntɔ adɛn bɔne bɛ na ɛyɛ m nti yɛ mo fa kɛse koko akuafoɔ no ne mo ani wɔ mo so ndɛ metma ka kyɛ sɛ Ghana no yɛ dɔ abu ne bees ne nkateɛ ne ho awam yɛ ne kita Ghana no ɛne na yɛ dɔ mo didi me na mo kɔtena parliament a mo hyɛ mmra a mo gyim no ɛna adeɛ bɛndɛ yɛn yɛ wo de ne wo yɛ boy mo yɛ sukuufoɔ gyimi na sɛ ya na fo yɛ saso na mo yɛ hwee no mentality no adwi no concentrate gyimi na ndɛ ukita about 20 bars kwa maybe motor kwa ntimi 20 bars ndɛ kwa ɛsɛn fancy 20 bars 40 million 20 bars and the fact that 20 bars is 200 million abro in the beans first na beans ukita getting to buy 20 bars and I'm getting to almost 600 million 30 million no now I'm 600 million and the beans 20 bars tata emmaras kwa ntimi ntobi and then before about tata the me see motors ne cars no ne tatas no e 1 billion plus bana ye mburo na on ka